Inghana dong kangbura be arong along inding trok langkai festival ke pamanpong. Dipu Municipal Board pen Dipu Club along Viksit Bharat Sankalp Yatra Asayamo Kidengpo. Kardom pini Karbi Prime Town Birta long pen kadu kabya phantame Kardom apazirikro. Tangte pini Karbi Prime Town Birtang ton pen arjurita. Lakhakre narkep Lumbazong constituency ke parlo ke paphinai. Langkai jan mate Inghana dong kangbura be arong patrua kramalong. Arnisia Farman Langkai Festival Organizing Committee Lapen Karbi Student Association atum tirap titusi Ingdeng Trok Langkai Festival ke pamanpon abirtanangli. Bab thili ke up keng dong dang ke dong pen ke kat serang hoy ka chithi sang pimana tum son siri ka chibung beri klosa phak ok ke chong lun ke kan lapen akapre ka son ka chepatia son bangso Langkai ronga long padu. Langkai Festival Organizing Committee President Biren Kramsa pen kaning Jepon ke Karibiang long pen hozai inter district border along ke do Langkai jan arlong pharla mijung ahawara long ke do prong ke ongdung Karbiara ratum ke du kisung ka chetong nang pining surihini ra inkora ke thomanikan anke Karbiang long Autonomous Council arta ningkan troksike pra hini so setang bonta pinyar ni anta meri hinga me che thorlong dala. Pasal seperti lunkan seperti itu, lain sama itu program ekonomi. Itu bihe koi laso Langkai, misalnya seorang aja kibi labang ke isi awareness mate. Itu lah Langkai jana area long, hidup kisung, tuar mei lang kami pelajok. Itu malih satu tuar kecuali alam tiga lalu. Je, itu border area long, mana kisung ke boy, japet jauh gitu. Apa ente tuar ave, mei ave, lang ave, lahaya putak. Jate council asor na sini pen puta Karbi dolang mentu ni pen ladak rongang hindo halang so pacini pen halang so alang tu ba pen na sini lo kuote dil tuhan akhirat loi mane pu nil tum lumbajong dak dipu headquarter adung head kedo puisa ben nil tum non puta nil tum media court tum kewa hosta me nil tum ta aja geding pen kewa toara we na tu ko thektiang lo kasi bihet ko nil tum lahai eson pedason dalam so Langkai mujung awar kacing puri pula so program hasil tum la piningan kan sok dicok iklo la so festival pati kasi lai kado kabe TPN ponsi tum la so ku bambo pen piningan dalam so Langkai festival hingga songan tum pacul pon iklo. Kijun alang avarsai kabe, kisu kacilang ahem kabe, towar kabe, mobile network kabe pen cenglok, Langkai jan ahawar arat kidu kisu ngalam, bangso rongaje penajok, Karibiang long Autonomous Council kacariatum nang theklong pen, kanghon kajinso Langkai jan ahawar ta Karbiak hei dolangpu, ke pacini jia phansi, bangso arongaje kibipon pusi ningjepen. Cetanda meme. Pini nili di fuben ke bang bom nili kolik sumben nili bang bom hutke tamne kosong labu po that means just only 3 kilometer away from di fu di Langkai langsung long nili tung ke bang nili tung kari adang pli pusi tame son moena so towar celang towar kai no joni a videos ta nili tung video dang selam la halaso towar kai no joni moena so lo gari humni cewan ta hala gari ta aduk jang tum gat atowar ta dicharche an pin la si labang ing sining duk mimi ma si mata lan so takalilang nili kulik setum central committee pen nili kulik setum non wang ik bom la non la so news ilitum cinti bom alam ta ilitum non ta alang tu kun ando na le lo ne la ta nilitum cibirta long le labang ko pilo network ave jo nili mo pen takko chokol ik bom lo network ave nalitum da theklong ida jo nota zero network nalitum da theklong i lasi nalitum phan Karbiang long ba lumbajong rat especially lumbajong rat tonta nalitum da approach not competent authority phan pate bog non
un an ke bang arleng the tu ke hot pen ke ning siksak ta bi mene sistem ili tum ta pati bok nang po ili tum ta dam nang po memorandum chupi dam nang po application chupi dam mare nang po bang na pi pe tik ili tum ta approach dam mare nang po so dan de ni kalong so anu channel kelang kiting mate memang park sar don apan pesen perang sini kalong kalong itu tuh pilih labang so langkai langsung mate langkai area along langkai festival paman pon piningan inding rock angge pleng lo kasi itu tuh bang bom pen 2018 pen bang bom piningan 2029 lang inding rock nangge lo pen itu inding po ano bang ke itu labang so langkai festival organizing committee ain pen si pakir pipon lo pen piningan na bangke inding chok nang chok lo make dum KSA atum pen tu sami ang cara pang situ lo collaboration lo pen iltum labang so collaboration nang kok mate ka collaboration alam the bangke la pulo iltum langkai yan along by si branch do ada ka so branch along langkai lang so sa branch along tu sami plum do lo so langkai lang so sa branch along pen itu डिफू म्युनिसिपल बोर्ड पेन डिफू क्लब along विकसित भारत संकल्प यात्रा असया मो पडोसी रोंग सुपियारा रफान असना सना वर्षाया फुटहा थान पचिनिपो भारत सरकार पेन कपंगचेंग विकसित भारत संकल्प यात्रा असया मो पिनी डिफू क्लब along पडोसी कचितोंग दुन आरा रफान असना सना वर्षाय पजिरपो Laso Parman Dipu Municipal Board Ameipu Rakro Pen IEC Motoralong Melur Kaisi Yatra Ajay Mek Pangchengpon Viksit Bharat Sankalp Yatra Long Pacheton Dun Pen Sekilang Avarsai Pen Chenglok PM Awas Yojana Ayushman Aadhar Hei Hui Kachetong Dun Arara Phan Than Pachini Jai Mekalong IEC Motor Pen Sorkar Pen Kedeng Avarsai Ta Peklangpo लाखाइन को रफो निलिप MAC constituency के परलो चौकी होला सांगलांग के हाथ पिकनिक स्पॉट अलोंग फोंगप्ली निलिप प्रेस क्लब अमहांग के पठेकारनी मिशन पेन के तालोन पो लबंगसो में पोरफाहिनिया पोर पेंसी पंगचेंगलो लासोन सी निलिप प्रेस क्लब में फु सैमसोन इंटी पेंसी चिपाहेम फुपोन मेया लोंग अलही सर पोमान पेन चौकी होला हायर सेकेंडरी स्कूल प्रिंसिपल डॉक्टर रंजित रोंगहांग चेतोंगडू Laswa Long Long Mirujeng College Principal Bibison Rongpi, Chokihola Police Station OC Jagadish Deka, Lapen NPC Bidisar Elison Timung Chetongdu. Mea Long Kachetongdun Aluhi Doan Aphan NPC Rapchun Bang, Pitor Teron Pensi Aluhi Kapachini Aporenpo. Mea Long Aluhi Sarpo Lapen Kachetongdun Aluhi Atum Pen, Press Atum Kiklem Nangji Aronatang Pen Chenglok, Apun Achak Lapen Press Atum Kapusona Kenang Sotma, Alam Heihui Than Mum Teka. Kepadusi NPC Kongchun Bang Sonjit Kropen Kachuru Alam The Ningje Ponsi, Mei Pajutpo. Mei Judet Pen Ok Ang Chosi, Mei Mesen Pen Pachutpo. Kopini ingdeng pli nili press club am hangat hekarni sanglang ke hat picnic spot long ke peman pon pini labang so hangat hekarni long nili press club akemang dam gel hanlo non ke wang jilang nili pello department do anpen rat do anpen ke thek ding nili pelong ke thek ding do anpen so nili ke piklar ponji aphan abang 14 lapan anutin sisteme labang so long ilitum bor ipon po lapen lans se bor ipon tunang lang non ke dam tang ko ansi ilitum nili pa farman pan karja mal lans se si nili pa farman pan non ke wang jilang ilitum paprang ponang lang lapen arja ponang lang puti pin kadogwe dak labang so ingdeng pri nili fresh labam hanga tek long pensi ilitum pini labang so angdeng bangke ilitum enpon lo lapen ke ni labang so ingdeng pli nili fresh labam hanga tek long Asar Dr. Ranjit sir iltum long labang so
amai long nang dudun pen nilitum lap ansu se labang so nili fresh club kang tang je phan ilitum along budhi gyan lapen la ansu se ilitum nilip along stame la pherang ke bitung dun stame la ansu se kiching thur ponji labang so angdeng stame nilitum penang an lam long pon lo lapen la son dak taxi nilitum long mirjeng a principal hoi pen stame nang dodun si pini nang chetong non si nilitum phan labang so nili press club ko ansi kang tang nang langma ko ansi ke paprang nang langma alang li stame nilitum long dopen nilitum dan so se non ke wangji lang ke alang litum kai ke stame pini so nang chetong on si alang litum kai ke ta nilitum long do lok ning ke pon si nilitum pini labang so engdeng pli nili fresh lam ma hanga thek nilitum mesen pen si talon tali pon long lo ta pen nilitum long nang chetong dun do Soki hola PS in charge OC hirit Juges Dekasa alang lista ni law and order la pen ke hirit mesen pen choglim pen labang so ingdeng pli nili fresh lab mahang tame talon tali pon long lo tang te pini Karbi prime time biruta bangke kang tonik lo kadu kavita me dumi thak me kurang thu